Evo u ruci imam Samsung U600, dobro poznat uređaj, izašao je prije 2 godine, meni se čini, 2007. godine. Izašao, mogu pohvaliti odličan dizajn, prenosivost, kad se nosi u džep, van džepa. Telefon nema nikakvog škripanja, izrađen od kvalitetne plastike, kao i ekran je ravan, ako što možete vidjeti, većinom je sve ravno na njemu. Tako da vam neće nigdje zapinjati što se tiče džepova i tako dalje. Malo da vam pokažem evo tipka za uključivanje, znači imamo tu tipku za kameru, utor za micro SD karticu, ovdje imamo utor za slušalice i za punjač i ovdje je plus minus volumen tipke. Ispod uređaja se ne nalazi ništa koliko se vidi. Samo da kažem, posebnost ovog uređaja je što ove tipke nemaju klik, ove 4 tipke. Znači kao touch su napravljene, samo ove 4. Ispod uređaja je sve standardno. Znači imamo i za kameru, kao što smo rekli, razlučuje se 32 megapiksela, autofokus, ima i flash, raspolaže sa javom, ima radijom, Yahoo Search, organizator, business card prepoznavanje, dokument preglednik, znači možete pregledavati dokumente, ne možete ih pisati, u Wordu, Excelu, PowerPointu, PDF-u. Standby mu je oko 250 sati, a razgovor oko 3,5 sata. Ekran mu je znači TFT, 256.000 boja, dimenzije su piksela 240x320 piksela, razlučivost 2,2 inča. Možete spremiti oko 1000 brojeva u imenik, znači ima 60 MB interne memorije. Ovo nije 3G uređaj, samo je Edge. Sad ćemo malo upaliti, evo znači kako smo rekli, tipke su na touch, evo tako to izgleda, ovako kad se upali vrlo lako možete downloadati teme, wallpapere i tako dalje. Kad se uđe u meni, kada scrollate, svaka ova je druga boja, sad ćete primijetiti, sad je plava, kada berete poruke, kamera je plava, alarm je neka druga boja, applications je crvenkasta i tako, to je dosta fora napravljeno. Znači Bluetooth ne podržava, znači VLAN isto. A što se tiče kamere radi dobre fotografije, a što se tiče videa, bolje vam je da video snimate s nekim drugim aparatom, a ne sa ovim. Mislim da nije, znači da je u CIF formatu nekom se snima, tako da je to više kao video call, a ne kao za snimanje. Mogu pohvaliti uređaj što se tiče dizajna, prenosivosti, izdržljive baterije i lake navigacije. I ove touch tipkice su vrlo dobro radi, odličan feedback imaju kao i ove dolje, tako da ćete se brzo snaći na ovom telefonu. Evo ga, toliko od mene i od Samsunga. Bog, hvala.